ni hachin leo chun nei pa sa ding hin hiti bang situation la chu ki pang ham ki pang te hin hi jong hi tam ve pit chat kamun ai wa nga chu lung thalo zi hela imi le sa I gam na ma dinga ki pang te hin ginza phat ipi diu to na manin se pi diu chu thu tam pi discussion kan ni avin referendum chung chang to KZ te lungel in se pi han lang abane home ministry ko na di money ball hi reject accept the loading hi ti hin chi hi amin ta wa mai lo wa pi behind no ma mai lo wa acceptable thi ta lo di ham chi jong chen se pi win lang aban le chi abana hi ipiti kal sun diu ham ti jong hi KZC la hi na NCP la sun pan te pu ginza ki pa me tu ni zoom meeting chu kong zau thelo ding tia ka hin se wangin moderator pon na sata request bol den cham khat kong logging in aji chu ne het tam do net mai the zan ha chen in hong ki bulu in ka to hom pi PTCR president le secretary pa in dang chu halul ke in dang chu atem hong bol ven ma dang le in sa in hang hon in a del man ji chen kana ting man ven ta chi ma cha boi na om lo wa chu ko mo hin tun hla nge zong khosong mi hon e to pi ke to ven he sia chu mentally disturb zong ki hi ji chen kong zau nom be na ji chu lung them he nom pon yong la nei request ji cha chom cha kong login in ka ki pa in question chung don but referendum ki say hi KZC standpoint to meeting hadet chika tapon hamasa achen e Kukizo Council in consultative meeting ke Kukizo Council no ya organization le tribe hozo si ko comment paulim na kinai na chen referendum hi akipodo in bola phai in principle in accept ki bolin ai wangin achi hading dan mechanism abolding dan adet ahun ti hochu ola Kukizo Council in ain sei koma ain su tup dinga phatsai tia chu ki khena ahin hichi meeting na chu Kukizo Council nuya organization ho le tribe ho bana chen SO group ho zanga pangovin MLA langa para representative zang pangovin icho si kinap to na thuro na chu referendum in principle apom ding ti chu hin ai le it is out chen kangpu pi free movement boina chen ahin laptan kangpu pi langa deum lota in boinang hongin salpha pasalhang ta chapa khanjong chinam inam ina mansota wen ho he jengin ichato ki sai chen central government na kipat in AK Misra le joint director IB Rajesh Kamlesh chu lamka khong wen chi chang chen kangpu pilanga kotu le kukin pi sada his apada representative zang hong wen sipal le chandil lang le tingno pal le Therzol diribam langa kona zang representative hong wen wachen akisai khom na chen zang question bolin AK Misra chu newspaper donga elo media donga chen akimo in Amit Shah hin governor pa koma cookies te adinga Union Territory hi entertain ki bolo dinga heti hi akimo in hichi hi ichana di ham government standpoint ipi ham ta cho kadolle icho thana in sei doin administration central government to peta central government policy to Manipur suke loading chiparle Manipur akona UT kisem do loading heti hi central government policy hi ati antidota chi chwa pada chu
amo kam nge a third party from kiza hello amo kam nge a tro you teach you keep loading it teach and say do a he ja chu it is dong ya chu referendum zong hi hong kin lot zeptan e approach zong khela ngai tan aji chu president rule hong ta aji chun khala khat ke kap tu mil he ke kap tu jing hong ki thai ta loading nidang banga hiam na thalo jong chu public a ki choi le thai ta lo lampi khat hong hinding hi manin referendum chu tul phata mancha phata hong hindi ham ti chu apoi mo na hi hong lien de satin hi chu ya hi referendum tu hi hong ki sei do a hi wangin kangpu pilang boi na ho mithi boi na ho chung ki chai zo in holim ding referendum tu sei ding a ki ti le lamka chen zani dong a chen boi na ki tu ke den marin pu general secretary ho pa chong ki su khap min ong vop chen itu chen ki boi to tu chen ngan ki boi to ke den ki sei khom nai lo referendum hi approve hi wangin iti bol de ham ti ho chu detail ta cookies of council jong ka sei khom nai lo ti chu ne ding wa kan sei ente ki pa KZC hi ama hin lam kai diu tam pi noi na hin lam ve no hin lam kai za chom yan lang pi jong le kin pi tan nei hin a hin la adel hi ting zo wa chu press briefing di chu GOI request dung win cancel nen bol ta win number 1 in number 2 in peace rally cheding chu HMO request ai na tivin na hin nga san ki tawin athum na en tu nai cha zan hila a signature za nam khat retract na hin bol ki leo mi nam khat lung ya tong khama in adin pi zo lo diu chi pi dinga pa nom ti zong hi question tam pi yong ka muin asia ka do helowin a phat lo na dinga ka do helowin hi na ho lam kai khat nei ji wa cho a pha zo ding na ta san naw hi hin mi pin chi ho point thum ji a chu mi pi het dinga ip ne sei pi no mam ichi kan issue kan rise so ichi point thum ho chung chang to ai pi ne sei pi I heading chu cookies of council ti hi try khat bo hilowin chi phat le ke ja chi ti hi ong ti pan nai nai cha hin kum khat jong thing lai lo hin pi thing lo initial stage hi lai ji chen shortcomings chum akine da kasan kin jong ke mi mal tan jong ka pana in press conference cancel ki cancel ho jong ka pana in aji chu ke adi nga chu main item jong hin as a spokesperson adang ho din chun punat hi jong ke adi nga chu national media vela heading ibuin now I hasad na ho sedo na opportunity ji chen iji opportunity chi kila amangsa tabangin kagelin mimal tan yong kapanan ay wangin collective decision ay ji chen ke ma mimal data na kalson thelo pangai dan ka sei the hin ay wangin committee hi pharle jiwa committee thulu na pa chu ti pi ngai ji chen lam kai hon phazoin te ati wa gel ji wa chu tisan kilain tin pal organization khadai pan ting la ngai dan chun zo si ngai na chi thei pon ati thelo ni zong le atam zon thulu na la chu I dei lo pe ni zong le zu ya ngai ti zong chu ki hat che mo ngai in chi chu khari ta le rally chung chang zong chun ke zong mi mal ten rally to continue bol te te ding ti na sa ta sei pa zong sa ka hi ai wang sei bang chen decision chu committee hi par le committee decision dong sa ke chi sa ke le hi zen
keja sitting to drawback shortcoming hi ti ka hema man ka mo ching na man di chu ai telefa kum ni tabang anaki na chen central government ei khap na ho ama sa chung changa martles of William nading central government in promise idalam kan bola khatta janga so buling lo hodon ki he experience apo na cho central government to gin charlo ding hi dan no cho ki he thong cha ka sei uben ai wangin lam kai lam hon central ide itu mo cho ide man to central government ai pi ding je central government sei chengai how te ati je wa cho ita sa ki che cái hệ này trong các bên này mi pi họ nó lung trong anh này lung thì bên này cái dòng nào cái lung anh này in cái lung kim lâu đan trong cái xây đội in ấy vàng in xây bằng chân collective decision nó không hiểu tiếng là organization khá hiểu tiếng là so those thì mình mang cái đó chỉ thấy lâu hiện as far as I observe committee trong central government nó have hi dan trong hi hết chuyện ta bên tuân vang decision hi central government dong hi nang ta banga nasa ta lo ding jong ka king chan tunaya last meeting ajong to AK Mr. ima kamai chang tawa yuti na kipelo ding ati jong sa sei chi a sei do ita aje chan lam kai ho chairman ho secretary ho la dang ho jong abil amitamu hi je chan bila zawa amitamu hi ta aje chan central government ti dan jong chan nung ta ding jong ka king cha pon itu ni na hitale athum na tu changa signature retractable chung chang pa chu head team yang kan say nom che le PTC by the tribe council president pa hin threat vauna amu ja chu no mo sa ja chu chairman pa koma ka su ka kai chu nei la da open ta chu request about ja chikla do hin akila do wang chen ain chu ki hal thau in pon at om le jing lam kalang ho izawa pu hezang se dong chu kadon mon dong comment tin lam ka hi kang pu pi to ki balo na chu kang pu pi a chu nam khat pau khat ho nom kho mu chu chan pu lam ka chen pau tam pi tho ho kom kho mu win lung thim chom mi pil ngan lam ka le na president dong ki tin ke hi ki tingen khom la chu pai ho ma ha sama man ki tu dong ha sama main Mizoram Chief Minister Louis Zoram Thanga Hong Zong Chen Lam Ka Thu Se Na Chen Tu Zan Pura Wang Kito Ta Vai Home Ha Samo Mong Ati An Se Do Zong Khat Se Ni Tu Tu Ai Jing En Vai Hom Na Ha San Khatai Kito Tai Bol Le Khalanga Nom Kit Anom Lo Pa Che Sep Sep Lung Dam Hitamiti La Lang Analung Kim Lo Kit Ya Chu ai chun hil ati upo hona se ai chun hil khui makhat ina chun kal khan ana pet mangket aboya boyum ai ya chu ha sama man ki vai hom dan he ke je chong nan ong ki sim do hen ipon cha ke wa common platform ding ke je ki sim wa nga anom lo group an om ket ni che anom lo group ho hen tu tan ge ong zani tana isu long hen an hi chi nom lo group ho hen so boy ke boy na om lo healing long chu boy na so violence na sata e osum ki ka azam ngom do tan lam kai ni in ki halin ki in jong atem ki bolin ki chu din mana ja chu first deficit hi alian ma main ai telo feel bang long che ai telo fe ma cha su kil ki nei lo tu chung boy na Richard Marlin Pui secretary pa chung a chil thong to ki sa se ai telo fin i ma cha role ki nei ro e wang ai telo office chu ki bulu ki hal ki dis chu ta bang chu hi ja chu a dynamics chu mong in lung kham lang ko mu ren a solution ni jong a he ha sama main a zo mi lang chu long chu chu mi le lang khal lang a mi zo zong kit mar zong kit a dang ho chu sei no an abai da wen
mà họ lung hol kit ngay mi zo lung hol ngay kit zomi là chắc chum mong am hỏi cho lung chim cho da ki koi đó thế chỉ cả long su dynamics chum cho mà hin chỉ là cho lam ka khalo ho đừng à cho hết thế mà ha sa leadership hi lam ka area đừng ha sa mà main khát isai le ấy sang à pil zo team zo tabanga ấy don bột ding ấy lo là xây ding eta ma ta mai je chân lâm coi ở cái lông ở vải thì mà dingin nei hatien leo chân nei pa sa ding hi ti cái bang situation là chu cái pang ham cái pang te hin ki jong hi tam ve pit chat community ai wanga chu lung thalo hela Emile sa igam na namadinga cái pang te hin kita bang ma chulam kai dang ho dang chai tho ren si chu iki het thim ding un kain ti min na do na chu kain don bu kham wang ka hepon nana ki chol the in ji achu mi pi te he na am mi pi te ko man se pi no ma le minute khat phat na nei thi wala ki pa ka se kalung chema khat chui le kang pu pilang ho ko tu le dang organization hon tuat pan la da no hi pa cha no mu ve ti se ka sei do no na ji chu ke holam kalang ho he ito ka sei tang dynamics to ma ji chun ha sa in challenges tam pi ka nei even tu din mana he ko tu ho kang pu pi ho in no inspiration ji a he kal ka son ham mo he chu an heaven lang no he kan vet ton wa no ho panan la ting la kyong ka thau hong no ma ta chu kong chi recharge ri hi ji chan lung thalo in panung la to ben lang nai to khom to dingu khat khat hi ong niam ti la ikitop kang to di kita sot to jing dingu ti chu hai mil hi ben lang gam tum itu pu imu to ka he panila dingu government in na pipu nga ti chu om ho na to hin ai pi lo ding ma ozong a hin ai wanga lung thalo wa ai pan to jing diu asi chu Indians freedom movement lai zong chun India mi te hin British koma cham that na freedom athom wa zong chna penom po ka pi lo de ti chita bang ma chu to zong hi government pipu nga ti zong le democratic rights ni win we have the right to self determination ai je chen ekemi sanang tu na sayin government policy to UT feeding loading ti chu hi zong le nang ho in ki phil na ai lo le protest ai lo demand na bolo chu right na nei jing we ti zong cha sayin ti par le a sei ki zong chu toxic ki kha a hepon talks will continue atin chiya chu a window here completely close ang hi ti pon hilong le ama jang cha chunglanga union home minister ho insane ati chu an sei wa hi je chen lung ha na ni jong ka gel pon yasanga chu ha pan same ding ti chu ka gelin referendum ho bolutin chapal dang democratic protest bol ni dan tam piomen he cho zo si chu idea nei ho share khomutin ichi hi bolen effective penite ti idea nei ho hi iki ho tu wa ikita chot tu wa ipan khom dingu he ti chu kan vai ha no me ka ke pa